Duela urtebete, auzotar batzuk elkartu ginen aurrera plan bat egiteko. Zer lortzen gintuen auzora? Zergatik ginen konten auzo honetan bizitzeaz? Zein ziren une ezberdinetan auzora iritsi eta geratu direnen esperientziak? Estábamos contentas y motivadas, orgullosas de formar parte de esta comunidad, de ser miembros de esta comunidad. Pero ¿cómo es venir a vivir al barrio hoy en día? Hortik abiatu zen gure harrera plana. Auzotarrak eta auzoko elkarteak deitu genituen, auzoaz hitz egiten aritu gara, merkatariekin bildu gara, proposamen horiek direla eta hemen gaude gaur. Lehen ongi etorri topaketa honetan. Con esta humilde actividad queremos conocer a las personas, ponernos cara, para mostrar que el lugar en el que vivimos lo convertimos entre todas y todos en una comunidad viva. Jarrai dezagun lanean, eta ongi etorri topaketa hau bakarra izan ez dadila eta hurrengoak elkarrekin elikatu ditzagula.